Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga nagpailingad itinagan am Megan. Manipod probinsya ti Cagayan. Kastoyman ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adda mabalin mi iti biyag. Kayat kumat nga ibinglay iti kapadasak ken ayat. Barang makaited iti sangkabasitlaan nga adal. Gapu iti kinasupladak. Isu adandani na isagmakak. Bueno papagayam. Intay denggen ti pakasaritaan ni Megan. Dito yung programa tayo. Dear Mr. Lovely. Megan, break time man. May ka, mangantan. Ni, wanyag pa iso. Ay na, saan tamatin anapuutan ti oras? Mariknak pa ikitin ti bisin ko. Adong aming tiras at trabaho tayo dito office ita. Ala, umay ka ngarudan. Ay, makitak maninda di amano. Anya ka diti parikot mo kan kwa na. Agar-aram lang madya tao kan ka. Jak ngarod kayat. Jak la kurso na dati panagrup-rupa na. Nagbadoy. Nasimpot mata. Kan gwapo mat ni Manuel. Ay nano kayat mo, si kanti agpaaram kan kwa na. Anya? Megan, iha. Lukataman da itoy. Ada ni Manuel, ingka kumasangwan. Asino di ko na yung abisitak, mami? Ni Manuel, iha. Agur-uray di salas. Ay, ibagayo ajak kayat akasarita. Addan kayat ko asong batan kat saan nga iso. Sorry laangan. Ay, basta, ingka kasarita. Jak kayat asyak ti mangibagay ti dayta. Kan pangaasim, iha. Pakitaam itinasayaat ni Manuel. Nagrunak at nasaya at matatao. Masurunak ngamin, mami. Imbagak lang arudan ajak kayat. Ngamdagulit. Basta, pakitaam itinasaya at ni Manuel, anak ko. Amom ka di Megan, naragsakat. Gaputa kadwa ka ita dito yung mall. Siyak ti rumbang agbalin na nobyom. Gaputa baknang kan gwapo ak. Pilyo ka talaga. Agasam ngay day. Kat, pudnumat ngamin dagiti imbagak. Siyak ti rumbang akakuyog mo. Saan kat aday jay a Manuel nga awan mat maikarit na kan ka. Damagak man kan ka day toy, Jonel. Kat sapay la ko man, tasumbatan nakitipod no. Anya day ta, Megan? Napudno ka kadiya talaga kanya? Katwan met. Napudno ti panagayat ko kan ka. Mamati ka kuma. Gaputa day tatipod na. Sungbatan na kaminin. Tapno maipanagnek ko ti kinapudno ti idatdaton ko nga ayat kan ka. Sapay la ko mga rod. Tagbaling kan to anapudno iti ayan-ayat. Anya ti kayat masawan, Megan? Wan, Jonel. Ay ayatan ka man. Oh, kunak tupay kat asyak ti kayat mo. Oo, oops. Aha? Diyak kaya tikas na, Jonel. Saan aga puta inaklon ko ti panagayat mo? Kat mabalin na kun nga arakopan. Pasensya kan, Megan. Saanin maulit. Naimbag nga oras mo, Megan. Amo, Manuel. Saan anaimbag ti oras ko no si kati makikita? Oray no kasta ka kanyag. Jak tumauma amang idarirag ti panagayat ko. Di ka di mabain ngagdaton kanya? Idinto tamay sakala ang adjanitor ije opisina? Awan mo't siguro ti dakas na, no gayatak kan ka. Tapno sumardang kan. Kayat ko nga ibagakan ka, nga inaklon kon ti panagayat ni Jonel. Anya? Day tatiak pa iso. Iso amanipod ita. Di na kun umay sarsarong karan dito balay. Ni Jonel gayam tinagasat di tapusom, Megan. Ngam oray no kasta. Awati kasi pupuso ti gasat ko. Dawatek la ko mangagbalintalat ako mangagpagayam. Di kagdanag.
Jak turiribukan ti relasyon nyo kini Jonel. Saanan? Amangan no san ang kayat ni Jonel nga umasidag ka kanyak. Iso amanipod ita. Di kan umas asidag kanyak. Nalawag. Mami, Romana. Agap apura ka kadi iha. Kasarita da ka kumapay ka ni daddy, sakbay arumwar ka. Adda ngamin pag nami itinobyok, mami. Iha, pangaasim. Agtugaw ka pa'y kuma. Napatag ti kayat mga ibagakan ka. Okay. Sige. Ibagak tulangan kin ni Jonel ti makagapo. No apay analadawak. Kasla na patanggag pa'y sa tibagayo, mami, daddy. Anya ka direct na? Iha, nang nagmik kan ni mamim, ti pan nakisaritam kan ni Manuel e di rabii. Ha? Apay ka di, daddy. Saan ang nasaya at tikas diya nga impakitam kan kuana? Nasaya at atao ni Manuel. Ingkakid din pakitaan iti saan ang nasaya at? Apay ka di akasla na dagsan tirik namkan kwa na, iha. Ay na, pasensya kayon, mami, daddy. Agpilit tumat ngamin nga agdaton kanya, katjak nga rod kayat. Ngamrumbang nga ibagam kan kwa na daytay tinasayaat. Saan akas jay anagmamadi abalikas timbagbagam. Ay, masurunak ngamin, mami. Ipilit na tibagi na kanya, katjak nga rod kayat, tasan kami nga agbagay. Iha, baliwam ti kasta nga ugalim. Daddy. Nasingpat ni Manuel. No siya klati masurot. Isuti kayat ko nga agbalin anobyom. Ha? Ha? No way, Daddy. Never in my life. Ay na, pasensya ka na, honey. Naladawak iti oras at ulagan tan. Apay ngamin, honey. Anya ti makagapo naladaw kang imay. Kinasarita dakpay ngamin damami kan daddy. May papanitian niya. Bayamon day jay. Basta, ag-enjoy ta itang aldaw. Gaputa agpa-share ta kalpasan ti panangan ta. Okay. No day tati ko na, honey. Nakapimpintas ka talaga, Megan. Oh, apay akas ta ti panagkitam kanya, honey. At da ka dirugit itirupan. Ah? Awan, honey. Nagpintas ka nga minunay. Ket bayat amat matmatan ka. Ad-adda apumimpintas ka. Talaga? Ang mga nukon ko namlaang data. Saan at nagangangaw, honey? Ala, mangantan. Tagpasyarta inton madamdama. Okay, honey. Good morning, Megan. Kasnamat kan ka, best friend. Uy, blooming ka ita. Sabali at talaga ti in love. Talaga? Isa ang maki-boyfriend kamot ngaminan. Ay na, naragsak tiyadda ka ayan-ayat na. Ni Manuel ko matikayat ko. Tanasingpot kan nagagat. Sigurado asa anak tong agbisin. Nukas kan kwa na ti agbaling nga asawa. Anya? Nagbabamot din ti taste mo, best friend. Taymat kumakaskin ni Jonel ati arapa-apam. Bak nang langarudan, gwapo pa eh. Ay na, best friend. An-anwag ko matigwapo. No saan mo tanasaya ti ugali na? Anya, sobrang kamot. I-down mo mat launa yan ti boyfriend ko. Apay ngamin ani Jonel ti kinayat mo. Sapay la ko ma. Tadi na kanto pagsangitan, my friend. Ay na, din tumapasamak dayta, friend. Gaputa ay ayatin nakunay tinobyo. Asino ti umawawag? Barong mata number. Ay, sumbatak lang. Hello? Hello? Megan? Pasensya ka na. No, nakasingaak. Talaga anak kasi nga ka. Maturugak ko man. Ngam umawawag ka pa'y lang. Kunak no asino. Si kamot gayam. Anya tibagam? Kailiw ka nga minan, Megan. Anya? Ha? Nagturad kamatan amang ibaga kanyak itikas na? Apay, adda ka di gapuna ang mailiw ka kanyak. Pagkawanan nagkuma. Ngam, talaga nga gayatakan ka. Mabalin ka di.
Di na kun awagan no day talaang tibagam. Addan ka ayan ayat ko. Kan saan ka akayat? Naawatam? Bay! Ha? Makapasurun day dyan alalaki. Oh, nakaumay ka mat, best friend. O, alang, tugaw ka. Agyaman ak, friend. Imayak, tada na patag na ibaga. Anya day ka. Friend, Oh, apaya kita nakitikas na. Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam, amkak nga amang ano maisagmak ka. Anya nga minday ta. Ibagamon Ibagak tayo ito ngam, di nakgurguraan Amo, pinagpupustaan da kalaang gayam dagiti babarkada ni Jonel. Anya? Lorena pang nga asim. Di mo kumamot dadaulan ti relasyon mi itinobyok. Kan, agore ka man? Asino tinakaamom iti dayta? Ni Manuel. Gaputa barkada na ti may sa kadagiti barkada ni Jonel. Kat, saan nga amo ni Jonel, nga amo ni Manuel ti amin. Sana pud na dayta. Jackpot yan ang maaramid ni Jonel kanyak ti kastoy. Pamardaya lang ni Manuel dayta. Ngam nasaysaya at matlaang no agpaliiw ka. Pankam no pudnuan no saan. Basta, sa anak amamati, napudno ni Jonel iti ayan ayat mi. Agyaman at tapinatgam ti awis ko ita, Megan, honey. Ita, panagnikam at talaga nga ay ayatan na. Jonel, talaga ka di nga ay ayatan na? Katuan, mat. Pangasim, Jonel. Amumat ajak kayat ti par-arakop. Nang runa kat duduhata dito balayo. Di ka nagpakipot, pay. Ay ayatan naksan ka di. Jonel, ipatanag. Masaksakitanag. Di ka nga muna naggulagol. Tapno di ka masaktan. Tulungan ka! Yamom ka di kat ada makangagkan ka dito eh. Kukuha ka ita, Megan. Ayop ka! Tumaroy ako na! Tulungan, Dag! Megan! Umay ka dito eh! Aglugay ka nito motor ko! Ni Manuel! Kertingam! Juan! Umayak, Juan! Apay, anya tinapasamak. Apay nga agsangsangit ka, iha. Jacqueline pagarop, Mami. Ayok gayam day jay Jonel. Anya? Ala, ipalawag mo kanyak no anya tinapasamak, anak ko. Siya kung timang isalaysay kada kayo, ma'am. Dahito yung dakon kunak, Megan. Makitam ita? Kasano no awan ni Manuel anang tulong kan ka idi nakataray ka? Ang mga no nakamatan na ka dayjay a Jonel. Pakawanan dak, Daddy. Mami, nagsukira kada kayo. Sana kadim nga kadagiti balakad yo. Apay ngamin ang nagtalakadagos iti day di alalaki. Idinto ta nabiit kayo pa ilaang anagam-am mo. Namati ak ngamin kadagiti karina kanyak, Mami. Yung pamarang lagayam amin dagit niya. Ita, agnakam ka kuman, iha. Wan, Daddy. Ikari. Kat kasaritak ni Manuel tagyaman akan ko, ana. Kan agkidnawak iti pamakawan gapo kadagiti madingim pakpakitak kan ko, ana iti kalabas. Ala, bangan ka laang iho. Kasangay ni Megan ita. Agyaman na kiti panangawis yung kanyak, ma'am Kasanta. Ay na, anti ko namlatan kanya. Kasi tisigod nga awag ko kanya. Manuel? Aday ta ni Megan. Ala, agsarsarita kayo pa ditoy. Ta siya kung timapan mga sikaso kadagiti daduma a bisita. Uwan, ma'am. Megan, naragsak ka pa nagkasangay mo. Agyaman nak, Manuel.
Agyamanak, tasaan kalataan nagbaliw. Inot lang ha. Itilaksid dagiti madingi impakpakita kan kay ti kalabas. Kamas lang Jo. Pakawanan na kumahan. Jo, may Pulos ajak tog baliw, Megan. Okay tayo. Ken awan ti rumbang nga pagkiddaw ang iti pamakawan. Saan ka pulos ang nagimulay ti sakit tinagam kan ka? Agyaman na ka? Tay manugot ka niya agbalintang agpagayam. Wan, gaputa kayat ko nga ipakita ken ka ti panagbalbaliw ko. Ay, maragsa ka na ka makangag iti dayta. Ket sapel ako ma. Tao manugot ka mat nga ituloy ko tagdaton ken ka. Wan, Manuel. Ket sapay ako man. Tama kapag kinaawatan tumot na ang tirik natin. Oy! Nag-sweet kayo, matan. Di mong dilawen, Lorena. Ang mga numasukal. Namimpinsan a binaliwak ti madi nga ugalik, ket ado tinaragsakan. Iti sana nagbayag, inaklon kumatlaang ni Manuel. Gaputa na panagnakak at talagaan na pudno ti panagayat na kanya. Ita, umadanin ti kalaysami. Kastan, ket agyaman iti panangidrama yo, iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Megan. Megan, pagayam ko, nasaya at met, tanasapsapa ang nakaamiris ka. Kaya nasaya at tasaan ang nagbaligi ni Junel, iti daka sa plano na. Agbalin nga adal daytoy kadagiti padam ababalasa nga dumdumngeg. Asaan ayalang-alang dagiti balakad tinaganag. Ken saan mat anasayat at agibasitan ti maysa a tao, babaan iti makitkita alangana. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Megan, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.